Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan menolong sesama, Allah senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kami di Posko BSN Cilikriya Peduli, ayo kita bantu sesama anak negeri dalam menghadapi wabah COVID-19. Ini logistik yang sudah terkumpul. Kalau ada yang ingin berbagi, silakan hubungi posko kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.